اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. تا 15 دقیقه دیگر من شالگل خوجا همراهتون هستم و نخست میبینیم که امروز 23 اکتبر کدام موضوعها را داریم. صاحبکاری آسان می شود. پارلمان تاجیکستان با قبول بعضی تغییر و الوه ها از دادن سبوکی به صاحبکاران جانبداری کرد. بناهای تاریخی در دوشنبه را ویران می کنند. مقامات آنها را خطرناک می نامند. ساکنان و مورخان مخالفند. تمام شهرها از خماره‌هایشان بزرگ می شوند. در دوشنبه برعکس است. دوشنبه از درون خودش را میخورد و نابود می کند. орзуи нек ними давлат ва ё чӣ гуна оишамое ки аз хурдсолӣ фалаҷ аст волидонашро маҷбур кард ӯро ба мактаб баранд. ман мехоҳам дар оянда табиб шавам. барои он ки касби дӯстдоштаи ман ҳамин. имрӯз парлумони тоҷикистон ба кодекси андоз ислоҳ ворид кард ки ба соҳибкорӣ дахл дорад. ба бовари муаллифони тағйиру иловаҳо сабукиҳое ки пешбинӣ шуданд барои ҷалби сармоя ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. ин ислоҳот дар ҳолест ки танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ 260 000 соҳибкори инфиродӣ дар тоҷикистон кори худро қатъ карданд. оҷонсии умури кишвар мегӯяд ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11% бештар будааст. Ятим гузориш медиҳад. вакилони парлумон бо ислоҳи чанд қонун ба соҳибкорон ва сармоягузорон сабукӣ доданд. тоҷикистон борҳо барои зиёд будани молиёт аз тарафи созмонҳои байналмилалии молиявӣ танқид шунидааст. дар ҷаласаи рӯзи 23 октябр ба кодекси андоз ва чанд қонуни дигар тағйиру иловаҳо ворид карданд ва бар асоси ин санадҳо сармоягузороне ки маъдан истихроҷ мекунанд метавонанд ҳаққи истихроҷро на якбора балки ба тадриҷ бипардозанд. 30% маблағи мухтарашудаи бонус ҳукумавӣ аз санаи гирифтани иҷозатнома дар давоми 30 рӯз ва 70% маблағи боқимонда аз санаи оғози корҳои истихроҷӣ дар давоми 1 сол аз рӯи ҳисобҳои баробар барои ҳар як муҳими давлати исоҳотӣ ва барои истихроҷи ангиш муддати пардохти бонуси ҳукумавӣ марҳила ба марҳила аз 1 та 10 сол аз рӯи ҳиссаҳои баробар барои ҳар як муҳими исоҳотӣ пешбинӣ шудааст. соҳибкорон дар гузашта гуфта буданд дар кишвар ҳамаи ҳаққи истихроҷро якбора талаб мекунанд ки гарон аст ва дар кишварҳои зиёди хориҷӣ дида намешавад. ҳамчунин дар ҷаласаи парлумон ташкилот ва соҳибкоронро аз пардохти 3 намуди боҷи давлатӣ озод карданд. аз ҷумла пардохти боҷи давлатӣ барои сабти номи ширкат ва барҳам додани он. вакилон таъриф карданд ки ислоҳот барои ҷалби сармоягузор мусоидат мекунад. рейтинги байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳисоботи бонки ҷаҳонӣ оиди баррасии дастгирии соҳибкорон ва инчунин таъсиси корхонаҳои давлатӣ баланд мегардад. аммо на ҳама бовар доранд ки ислоҳот натиҷа медиҳад, чун соҳибкорони дохиливу хориҷӣ солҳои дароз аст ки аз гаронии андозу расмиёти барзиёд шикоят карданд ва натиҷаи ҳам надидаанд. баланд рафтани нарх ҳам аён аст ки дар постҳое ки мисол ҳастанд байни раён даромадан байни ҳамин маҳаллот даромаданда ва постҳо боз борхат мепурсанд. ҳолон ки борхат барои деҳқон вай дар кор ҳам нест. куҷо вай борхата мисол бигире мисол дастрас кунад. солона дар тоҷикистон даҳҳо ҳазор соҳибкор фаъолияти худро қатъ мекунад. тамаҷҷӯӣ, ришвахорӣ, гаронии молиёт, тафтишу санҷишҳои барзиёди мақомотро сабаби қатъи кори онҳо медонанд. шодмон ятим, алишер зарифӣ, озодӣ, душанбе. анҷумани миллии расонаҳои мустақил ва шӯрои васоити ахбори оммаи тоҷикистон аз мушкили сабти номи хабарнигорони радиои озодӣ изҳори нигаронӣ карданд. ин созмонҳо имрӯз дар изҳороте аз мақомоти тоҷикистон хостанд ки сабти номи хабарнигорони хориҷиро ҳамчун абзор ё василаи маҳдуд кардани озодии сухан дар кишвар истифода накунанд. ҳоло 5 хабарнигори радиои озодӣ дар тоҷикистон аз 6 то 2 сол боз аз ҳаққи кор маҳрум мебошанд ва 1 ноябр шояд охирин рӯзи кории 9 нафари дигар шавад. мақомоти вазорати умури хориҷии тоҷикистон ба номаҳои пайваста дар бораи додани иҷозаи кор ба хабарнигорони радиои озодӣ посух надодааст.
рӯ меорем ба мавзӯи дигар. солҳои ахир биноҳои баландошиёнаи навбунёд ҷои сохтмонҳои қадимиеро дар Душанбе мегиранд, ки таърихи пойтахтро бозгӯ мекунанд. ҳоло бояд хонаи вайрон шавад, ки меъмори аввалини Душанбе онро сохта буд. чунин навсозӣ дар байни сокинон ва муаррихон мухолифони худро дорад ва онҳо мегӯянд бояд биноҳои коҳнаву таърихӣ ҳифз шаванд. вале мансабдорон ва меъморон бар инанд, ки зарфияти баъзе сохтмонҳо кайҳо тамом шудааст. телевизиони настоящее время ин мавзӯъро таҳлил кард ва гузоришро муъмин аҳмадӣ пешниҳод мекунад. фирдавс шукуров дар Душанбе ба дунё омадааст ва 75 сол аст ин ҷо зиндагӣ мекунад. мегӯяд солҳои ахир мехоҳад аз ин ҷо биравад. ба назари ӯ хонаҳои баланди нави Душанбе ва вайрон кардани биноҳои қадимаи се табақа ӯро дилсард кардааст. кӯчаҳои зебо ва хоначаҳои зебое буданд. ҳарчанд баланд набуданд, вале аз назари меъморӣ бисёр хуб буданд. ба фикри ман биноҳо хоси мо аст ва инҳо марвориданд. мухолифони вайрон кардани хонаҳои қадима дар Душанбе кам нестанд. таърихшинос Ғафур Шерматов яке аз онҳост. ба қавли ӯ биноҳое ки дар Душанбе сохтанд дар ҳеҷ ҷои дигар нест. баъзеи онҳоро маҳз барои пойтахти Тоҷикистон сохтанд. ҳар шаҳр аз биноҳои қадима оғоз мешавад. дар пушти ман бинои академияи илмҳо аст. аз назари меъморӣ хурд ва бад аст, аммо бинои таърихист. дар Душанбе инро меъморӣ намешуморанд. ин ҷо на арзиши меъморӣ, балки арзиши таърихӣ он барои шаҳр муҳим аст. ба гуфтаи таърихшинос сохтмонҳои нав на ҳамеша мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозӣ бунёд мешаванд. биноҳои баландошиёнаи истиқоматиро бо биноҳои маъмуриву ҳукуматӣ омехта месозанд, ки дуруст нест. тамоми шаҳрҳо аз канораҳояшон бузург мешаванд. дар Душанбе баръакс аст. Душанбе аз дарун худашро мехӯрад ва нобуд мекунад. бубинед, инҷо маркази шаҳр аст. маркази шаҳр ҷои истиқомат нест, вале инҷо ба ҷои истиқомат табдил шудааст. мақомоту меъморон мегӯянд, ки бояд теъдоди ками биноҳои қадимаро дар Душанбе нигаҳ дошт, ки арзиши фарҳангиву таърихиву меъморӣ доранд. бақияи биноҳои қадима фарсуда ва хатарнок шудаанд. бисёре аз биноҳо дар қисмати чапи Душанбе ҷойгиранд. 1, 2, 3 табақа ва дигаронашро бояд вайрон кунем, чун ба зилзила то бовар нестанд. муҳлати истифодаашон барвақт тамом шудааст. ҳатто дар нақшаҳои замони шӯравӣ вайрон кардани онҳоро тарҳрезӣ карданд ва ҳоло мо ҳаминро амалӣ мекунем. биносозӣ дар пойтахти Тоҷикистон бо суръат идома дорад, вале қимати хонаҳо поин намеравад. 1 метри мурабба $500 ташкил медиҳад, ки барои аксарияти аҳолии Тоҷикистон дастрас нест. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дар Москав духтари сафири Эрон дар Русия ба ҳалокат расидааст. бино ба гузоришҳо ҷасади ӯро дар яке аз кӯчаҳои марказии пойтахт пайдо намуданд. пулис сабабҳои марги фарзанди мақомдори баландпояро муайян мекунад. тафсилоти ҳодиса аз Тоҳири Сафар. ҷасади Орифа Саноӣ, духтари сафири Эрон дар Москавро дар назди ин бино дар хиёбони Подсосенский Москав ёфтанд. аз ин ҷо то сафорати Эрон 3 дақиқа роҳ аст. ҷасади ӯро дар назди бино ва дар пеши мошини Рено Дастер пайдо карданд. фурурафтагӣ дар баданаи мошин маълум аст ва хун рӯи замин ҳам ҳанӯз пок нашудааст. яке аз шоҳидони ҳодиса ба рӯзномаи ноҳиявӣ гуфтааст, ки духтар либоси ҷинс ва пироҳани варзишӣ дошт. пулиси Русия сабабҳои марги духтари сафири Эронро таҳқиқ мекунад. худкушӣ як фарзия аст. бино ба гузоришҳо Орифа Саноӣ гоҳ дар Русия ва гоҳ дар Эрон зиндагӣ мекард. 4 моҳ пеш ба Москав омадааст. ҳангоми дар Эрон будан барои муоина рафта ва давои зидди афсурдагӣ мехӯрдааст. сафорати Эрон дар Москав гузоришҳо дар бораи худкуширо иғво номид. ба гуфтаи мақомоти расмӣ, Орифа Саноӣ 28 сола бар асари сактаи қалбӣ рӯзи 21 октябр фавтидааст. бармегардем ба Тоҷикистон. тӯфонҳои гарду хок, афзоиши ҳашарот, хушксолӣ, ярч ва боронҳои шадид.
این پارچه سیناری فیلم ترسناک نیست بلکه برگرفته از برنامه حکومت تاجیکستان است که عاقبت‌های ناگوار تغییر اقلیم را در کشور چنین تصویر می‌کند. حکومت تاجیکستان اخیراً برنامه استراتژی مطابق شوی کشور با تغییریابی اقلیم را تا سال 2030 قبول کرد. همکارم عبدالله شروف با این برنامه آشنا شد و با کارشناسان آن را در میان گذاشت. حالا با ما در استودیو است و البته آماده صحبت. سلام عبدالله، آینده اقلیمی کشور در این حجت چی گونه پیش بینی می شود؟ خب تاجیکستان آفتابرویه بود، یعنی باز هم گرمتر خواهد بود؟ سلام شهلا، به صورت عموم بله، در این استراتژی که حکومت قبول کرد گفته می شود الکی حرارت میانه هوا در شهر دوشنبه 1 درجه و در دنغره 1.2 درجه نسبت به 10 ساله قبل گرم شده است. به تصویر مؤلفان گزارش گرمشوی هوا باعث آبشوی پیریخ‌ها و خشکسالی می شود. مثلا گفته می شود بزرگترین پیریخ تاجیکستان پیریخ فیتچنکو که 1 کیلومتر کوتاه شده است از ابتدای عصر 20 باشد قریب 5 کیلومتر یخ را تلف داده است. پیریخ‌های نچندان کلان در نتیجه تغییر اقلیم با سرعت بی سابقه آب شده ایستادند. مثلا در دهقاندره پیریخ با مساحت سطحش کمتر از 1 کیلومتر مربع که در بالا آب رود قرطاق واقع بود پوره آب شده است. آبشوی پیریخ‌ها زیر تاثیر گرمشوی اقلیم و پیشبینی مؤلفان به نوبه خود عاقبت‌های ناگوار دیگر را نیز در پی خواهد داشت. عبدالله، به زندگی هر روزه مردم گرمشوی هوا چی تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا در این باره هم در این سند چیزی گفته شده است و اگر بله تاجیکستان در این راستا چی میکند؟ شهلات، در این سند گفته می شود گرمشوی اقلیم باعث تنزل چراگاه‌ها و کم شدن حاصلناکی زمین‌ها در تاجیکستان می شود. گفته می شود حاصلناکی زمین‌های کشاورزی تا سال 2100 می تواند تا 30% در بعض منطقه‌های مملکت پست شود. مؤلفان نوشتند که احتمالاً 2 میلیون نفر این تاثیر خود را میرساند و از آنها 800,000 نفرشان به واسطه زیر خوف گرسنگی قرار میگیرند. مؤلفان این سند نوشتند در سال 2014 تاجیکستان از حساب آفت‌های طبیعی بیش از 50 میلیون دلار ضرر دیده است و پیش بینی میکنند که سال 2030 خسارات آفت‌های طبیعی به بیش از 132 میلیون دلار در یک سال برسد. اما به هر حال امید میبندیم که این سیناری واقعا هم دهشتناک عملی نمیشود. تشکر عبدالله برای صحبت. در این قسمت برنامه برای شما گزارشی رو پیشنهاد میکنیم که قهرمان آن دخترکی 11 ساله است. او واقعا قهرمان است زیرا با وجود تنی دردمند در دل کوچک خود آرزوی بزرگ دارد. برای رسیدن به آن او راه طولانی را طی میکند که گاه بر ضرری سلامتیش میانجامد. چسب و تلاش این دخترک واقعا هم آموزنده است برای آنهایی که در روبروی کمترین مشکلات تسلیم میشوند و از ادامه مبارزه دست میکشند. امیدواریم بعد این گزارش در زندگی آیشه خردسال گردش میشود که تحصیل و رسیدن به آرزویش را آسان میکند. تصویر زندگی آیشه را با کمک محمود جان رحمتزاده در گزارش رستم جانی تماشا میکنیم. من میخواهم در آینده طبیب شم. برای اون که کسب دوست داشته من همین. میخوای توبت کنی آدم را؟ بعد 2 سال زاری و تولا آیشه ما والدین را راضی کرد او را بگذارند به مکتب رود. هر سنتیبر آچه جان کلی بوس میکنین من درس برم من مکتب میرم. آیشه ما 11 ساله معیوب گروه یکم است و از طفلی به فلج گرفتار. دیهشان مکتب ندارد. تا مکتب دی همسایه 5 کیلومتر را او با کمک خواهر و همسنفانش طی میکند. یک روز مکتب میرود، 2 روز در خانه خواب پاش اولا میکنه نمیتونه رفته. پدر و مادر آیشه کم بی‌ضاعتند. شرایطی با ماشین بردن و آوردن او را به مکتب ندارند، اما نمیخواهند پیش آرزوی دخترشان این مانع شود. خیر به خاطری که یک معلومات بگیرم برای خودشون که عذاب نکشن فردا. آیشه ما به قول استادش شاگرد زیرک و داناست. هفته 3 یا 4 روز به درس می آید. درس‌های را که غایب بوده است از خواهرش که همسنفش است میگیرد. دفترش همه میته میگه که نه برات معلومه رفتش در بنویسم درسم تیار میکنم بعد ایروت میارم دفترش میتم پیش ما درساشو تیار میکنم. راه مقصد هر روز از او نیرو می خواهد که گاها کمی می کند. این نیروی کم به خاطر هدفی بزرگ است. که در اختیار داشتن بینندگان عزیز به پایان می رسد. فراموش نکنید فردا نویدی بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد.